Itendekero lya Bishop Stewart University izoba ryanyemwo abaziyo ritayise omushomo gwa burengero izoba yona barukanura ahabiri kutendekwa omuntebekanise ya competence based education and training. Omushomo ogu gushikirwemo abajwecerwaho kurwo mu matendekero ga Uganda National Institute for Teachers Education n'amatendekero hagorengo rwahiguruho kurwo mu burengero izoba. Omushomo ogu gutebekanisiwe abakachiko kebyokushomaho kwa higuru haka National Council for Higher Education n'ekigendererwa cyo kuhamya ebyenshomesa omu matendekero g'orurengo rwa higuru okwatagana n'ebyenshomesensya eyabeegi kwekwatiramu omu barukushoma. So we are moving to having an example. She has taken us through the specifics of our program, but we feel it is important for us to have an example of competencies at program level, competencies at course level, learning outcomes at program level, and learning outcomes at course level, because those are the most important. Caroline Kavuma, Registrar wa Uganda Institute for Teachers Education, agirengo omushomo ogu nugwo kubahwera omu kwetebekanisa okuba arahindura omutindo ogw'ebyobwegyese bw'abaana abarukurwa mu high school abarukuza mu universities. Atusiibye nga tugezaako okubanga twekkaanya twetegereza engeri gye tuyinza okulongoosaamu omutindo gw'abayizi abava ku matendekero aga waggulu. Abakola mu makolero bagamba nti mu matendekero ga waggulu abaana be bagatendeka tebakola mirimu bulungi kubanga obukugu bwabwe n'obusobozi bunafu, nti bamanyi naye tebasobola ate kukola. Kati okirabanga kisoomooza. Ogu hashoborire okuhashemerere kubaho okukundisa abeegi ebyo barikushoma kibareetera omuhimbo gw'okukunda n'okwekwatiramu. Asi basanyufu tubeere nga tukyusaamu mu ngeri gye tusobola okuyigirizaamu. Omwana abenga mukugu amanyi alina n'omutima omulungi ogumwagazisa ebyo by'omusomesezza abyagale ate omuseemu n'obukugu obubikola. Nti tetujja kusomesa mwana alina amagezi gokka mu mutwe naye abeere n'amagezi ag'omu mikono ate asobole n'okubanga ne byakola abyagala. Hoona babashomesa b'amatendekero abeetabire omu mushomo ogu batugambiire amakuru agari omu nyegesensya n'okwerukuza kuhwera abaana aba okwehangahangiraho emirimo bwanyuma y'emishomo. Tuoleka okutukubaasa kushomesa abaana abariyo nibaruga omu siniya 6 kugira ngu okuba bashomise kuruga omu siniya 1 bagumizemu ne bashoma batyo rero kugira ngu nyensya biheme ebijume babateekateekire kugira ngu bihemu bayine ba developing a program age. Mwentu antureba aha kwegesa skills aha kuteeka mu values omu baana to embracinga change ejo twasomesa abana bitu twaiza kubashomesa nabo baye nyensya bakuletinga emirimo yabo n'orengo mu Uganda ate emirimo bajyango ni mice konka ibyo program kweko yizire rya competence based education neza kuyamba hakuchendeza ki ibura ry'emirimo omu Uganda yitu. Okutendekwa oku kwetabirwamu abarukuhingura 120 abarimu bakuru b'amatendekero nka vice chancellors, principals n'abandi bengi. Ngashakwa Ian Akankwasa ahabwa Tayari West.